Dobrodošli u moj serijal gdje obilazimo plaže u Crnoj Gori. Nalazimo se u Ulcinju na velikoj plaži i danas je na redu plaža Marija. Ovo je po meni najlepše sređena plaža, stvarno ima jako lepe detalje. Mogu vam reći da sam prošle godine stalno dolazila ovdje i ove godine sam bila 2 puta. Ostavit ću vam cene kako se kreću baldahini i ležaljke. Kada uđete sa desne strane se nalazi prodavnica sa kupaćim kostimima kao što ima na Dolciniumu. Očekat će vas odmah i devojka da vidite da li imate rezervaciju i gdje može da vas smesti. Sa leve strane nalazi se DJ koji nekad ima i noću, s tim što se ulaz plaća. Iza šanka nalazi se toalet. Što se tiče cena hrane i pića, ostavit ću vam slike. Već sam napomenula da sam ovdje bila i prošle godine i da nikakva neprijatna iskustva nisam imala, ali ove godine sam imala i to baš na moj rođendan, kada sam htjela da izvedem drugarice na ručak. Jedan konobar je morao da nam naplati u sred poručbine jer je morao da piči kući, drugi konobar nas nije ni uslužio jedno 15 minuta, dok nismo trećeg konobara pozvali koji nije ni čuo šta smo poručili, tako da nam je donao samo Coca-Colu, hranu nije, i tu sam se baš iznervirala jer stvarno se kunem u ovu plažu, a imala sam eto neprijatna iskustva. Na ovoj plaži je najbolja hrana, jela sam pastu pesto koja je odlična, burger, najbolji burger koji sam ikad probala, ni na jednoj plaži nije ovako meso kao što je ovdje. Kolač je bio savršen i drugarica je jela rižoto sa morskim plodovima koja je rekla da je najsavršeniji koji je ikad probala. Ovu plažu bih ocenila sa 8 od 10, iako sam rekla da